Mu gihe hasigaye iminsi barirwa ku ntoki imikino y'irushanwa rya BAL igatangira muri Senegal, amakipe akomeje kwitoza haranira kuzatwara igikombe cy'uyu mwaka. Kwara Falcon, ikipe yo muri Nijeriya, yiteguye gutungurana muri irushanwa. Ikipe iri mu itsinda ihuriyemo na ABC Fighters cyangwa abarwanyi bo muri Cote d'Ivoire, Stade Malien yo muri Mali, Reg yo mu Rwanda na US Monastir yo muri Tunisia yatwaye igikombe cy'umwaka ushize. Umutoza wa Kwara Falcon yemeza ko biteguye. Mu by'ukuri tumaze igihe twitegura ku buryo tuzi icyo tugiye guhura nacyo, kubera ko BAL ni irushanwa rikomeye muri basketball ya hano muri Afurika. Turabizi ko atari ikintu ujya hariya uvuge ngo ugiye gukina, ugomba kwerekana ko ushoboye, ukerekana ko ukwiriye kujya muri iri rushanwa. Nubwo umutoza Jibril yemeza ko bamaze igihe bitegura, ntanakana ko azi neza imbogamizi ikipe ye ishobora guhurira nazo muri Senegal. Yumvikanisha ibi avuga ko icyo bakwiye kwitaho cyane ari ugutumbira umukino ndetse bagakora amakosa make ashoboka. Ugomba gukora amakosa make cyane. Bashobora gukina neza kurusha uko bari gukina ubu. Ngomba kubateramo akanyabugabo kuko mbasaba kumpa ibirenze ibyo mbona. Rero ugomba kubabwira. Kapiteni w'ikipe yo muri Nijeriya, Victor Eze, yumvikanisha ko abakinnyi bari mu bihe byabo byiza by'ubusore kandi bagomba gukora ikinyuranyo. Ntekereza ko imbaraga zacu ari uko turi abasore bakomeye. Twese turacyari urubyiruko, dushobora kwiruka, dushobora kunaga umupira neza. Rero numva dushobora kuzatungurana. Ikipe Kwara Falcon yo muri Nijeriya irashaka gukora neza kurusha yayibanjirije muri irushanwa rya BAL. Niyo kipe ya kabiri yo muri Nijeriya yitabiriye iri rushanwa nyuma ya The Rivers Hoopers yitabiriye irushanwa rya mbere. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.